активні люди. Idemo kratka tura naše bašte. Ovdje je krompir, mahuna, tikvica, luk, bijeli luk, crveni luk, luk, bijeli luk, crveni luk, bijela kukuruz, paprika, Dari krompir. Je sutra. Krompir čorba.
Well, thanks for helping, mommy. Hmm? Mi kako lep dan. Mi ćemo sad kupiti ovo sve. Papa, ljudi. Hvala, ljudi.